Biambasuren Sukbat, congratulations. You are champion here in Astana. How are you feeling to win the gold medal today? За өнөөдөр энэ Астанад ингээд төрүүлсэн баяр үргээ ямар сэтгэл төрж байна? Маш их баярлалаа. Өнөөдөр би энд төрүүлэхэд зорж ирсэн. Тэр амжилтаа биелүүлж чадлаа. Өшөөх хичээнэ. Today is my goal was to win the gold medal and I'm really happy that I achieved gold today. This is your first Grand Slam gold, is that correct? Энэ таны одоо анхны алтан медаль уу? Тийм, миний анхны алтан медаль. Yes, this is my first gold medal in Grand Slam. So he came here wanting to win, aiming to win the gold, but he had never had one before. Where did that confidence come from to be able to go for gold? Одоо энд ингээд зорж алтан медаль авах гэж ирсэн. Тэрийг ингээд одоо зорж одоо энэ хүртэл яаж ингээд ирсэн бэ? Зорж ирсэн бэ? Тэрийг би бүр аваргалчаад өшөөх лаг олимпик аваргалчаад ярьслага. I will tell that when I become Olympic champion. And so when he started the day, he was like, I'm going to get gold. Where did that feeling come from for today? Өнөөдөр ингээд өглөөнөөс ахуулаад ингээд нэг алт авахын тулд ийм мэдрэмж одоо хаана байсан бэ? Ямар хөө? Яг алт авахын тулд тухайн өрсөлдөгчдөрөө л бүх зүйлээ төвлөрүүлсэн. Тэгжиж алтан медальсан. Би өдөөс медаль авна гэж зорьсон хэрнээ медалийг тэгж бодоогүй. Яг тухайн үедээ л төвлөрсөн. I did my best to like focus on step by step, one by one person by one person, and try to win in that competition. And yeah, that's how I got gold. Obviously, he was fighting a home athlete, a Kazakh athlete in Astana. The crowd were obviously supporting that athlete. How did he find the pressure of that moment? Финал дээр ингээд Казакийн тамирчинтай барилцсан. Тэр их ямар байсан бэ? Им жоохон дарамттай ч юм уу тийм сэтгэл зүйн асуудал дээр хэцүү байсан уу? Гэхдээ надад ердөөсөө тийм сэтгэл зүйн асуудал байгаагүй. Би мэдээж жудо барилгах гэж ирсэн болохоор илүү гоё жудо үзүүлэх гэж хичээсэн. Тийм болохоор надад энэ үзэгчид болон нутгийн дивизионы хамаарал байгаагүй. It wasn't really a problem for me to fight against the home country person. Yeah, I just wanted to show my judo and I was happy that I did it. What did he think of the atmosphere here in Astana at the Grand Slam? Энэ Астанагийн зохион байгуулалт ямар хөө вэ? Астанагийн зохион байгуулалт маш гоё болж байна. Тэгэхээр сайхан зохион байгуулж байна. Хотносонд маш гоё таалагдж байна. It's really nice and people are really doing good. Yeah. Okay, so and Ulaanbaatar is going to be your next competition. That's at home. How are you excited to be fighting in front of your own people? За дараагийн тэмцээн Улаанбаатар Grand Slam тэгээд ингээд нутагтаа барилтан тэр ямар байна? Дараагийн тэмцээн гэртээ барилтан миний гэр. Тэгээд өмнө жил хүрэлэн медаль авсан тэрийг ахиулж алтан медаль авахын төлөө хичээнэ. Алтан медаль. I'm really happy to fight in my home country and last year I won bronze medal and this year I will try to get gold. And last question, how is he going to celebrate becoming a Grand Slam champion? Сүүлийн асуулт те яаж алтан медаль авснаа тэмдэглэх вэ? Баяраа тэмдэглэх вэ? Мэдээж багийнхандаа ёслон баярлаа гэж хэлнэ. Баг хамт олон намайг тусалж дэмждэг бүх байгууллагууд, шигшээ баг, Монгол улсын нийт бүх хүн ам тэр зам гэрийнхандаа ингээд гэр бүл хайртай хань хоёр охиндоо ингээд баярлаа гэдгээ хэлнэ. Тэгээд надад баяр биш энэ л болоо. Надад өөр юм байхгүй. Дараагийнхаа бэлтгэлд орно. I will thank my Mongolian Judo Federation and my Mongolian like team, and I will thank my wife and daughter, 2 daughters. Yeah, and I will try start my practice from tomorrow, and yeah, we'll do best on the next one. Bayatla. Thank you. Thank you very much. Thank you.